Hi, it's me again. Welcome to my channel. And welcome to our panude! Nanay, Idol! So I'm with my roommates, Paying. Say hi. Sigma, Adriana. Hello! Mga pokro. For me? So now Sigma is putting her makeup before BB cream. Ang babaeng di makaalis ng walang kilay. Wala, ay, sige, babalik ako. So, ah! Yan naman na i-post! Oh. Ha? Nasa sa na? Anong block? Para asa lagi? Ano? Ha? Di mo ka na? Di mo ka na? So, pila mo na? 200. So now, Ano, ay, sige, kung walang tip, karat, dali ka. Ay, ah. I'm just so dumb. Putting makeup on her face. Sig. Kila is nice, Sig. Huh? So Sigma can't go out without her kilay. Because kilay is No! Kailan na mo? Lunch? ha? Ano siya? Lunch? So karon si Sigma kay gisid og sinog sig. Lunch daw.